Dobar dan. Dobar dan. Aha, moramo še. Lep dober dan. Najprej bi rad povedal, da mi je v posebno čast in veselje, da lahko danes v Državnem zboru gostim in sprejmem predsednika Skupščine Črne Gore, Ranka Krivokapića. Midva sva se srečala že večkrat, navsezadnje sem bil tudi na obisku v Črni Gori aprila letos, pa tudi se srečala na številnih, na nekaterih mednarodnih srečanjih in bilateralnih srečanjih. Svima lijep pozdrav. Moram reći da mi je u posebnu čast i veselje da danas mogu u Državnom zboru Republike Slovenije gostiti predsjednika Skupštine Crne Gore. Nas dvoje smo se već više puta susretali. Ove godine aprila bio sam u Crnoj Gori, a vidjeli smo se i na mnogim međunarodnim i bilateralnim susretima. Mislim, da ne bom pretiraval in mislim, da me Ranko ne bo rekel demantiral, če bom rekel, da so se med nami razvili konstruktivni medparlamentarni odnosi in prisrčni prijateljski odnosi. Mislim da me Ranko neće demantovati ako kažem da su se između nas dvoje razvili ne samo konstruktivni i međuparlamentarni odnosi, nego i prijateljski i topli odnosi. Predvsem bi danes rekel to, da sem zelo vesel in sem tudi predsedniku čestital za napredek, ki ga je Črna Gora dosegla v približevanju Evropski uniji. Kot veste, Evropska komisija predlaga svetu evropskemu, da državi Črni Gori podeli status kandidatke in s tem tudi možnosti za določitev datuma za začetek pogajanj. To pomeni, da je Črna Gora naredila izjemno pomemben napredek in nas se to veseli. Moram još posebno istaknuti da mi je veoma drago da Crna Gora ima velike uspjehe u procesu približavanja Europskoj uniji. Kao što znate, Europska komisija je savjetu predložila da potvrdi status države kandidata Crnoj Gori, što je samo dokaz da je dostignut veliki napredak i moram reći da nam je to u veliko veselje. Slovenija in slovenski parlament bosta še naprej podpirala in po svojih močeh tudi pomagala Črni Gori pri procesih integracije. Slovenija i slovenački parlament i dalje će podupirati i pomagati po najboljim svojim mogućnostima procese integracije Crne Gore. Posebej je tu pomembna tudi vloga parlamenta in prenosa izkušenj, ki jih ima slovenski državni zbor črnogorskemu parlamentu v zvezi z ogromnim delom, ki čaka parlament pri prenosu takovane evropske zakonodaje. U tome igraju parlamenti veliku ulogu i posebno želim istaknuti razmjenu iskustava između Državnog zbora i Skupštine Crne Gore u kojoj pokušavamo prenijeti naša iskustva u tom ogromnom radu kod prenošenja evropskog zakonodavstva. Predsednika sem tudi seznanil z glavnimi reformami in razvojnimi vprašanji, ki so danes predmet vročih razprav in tudi odločanj v Državnem zboru. Hkrati pa so tudi ocenila stanje in tendence v Evropski uniji. Isto tako predsjednika sam obavijestio o glavnim reformama i razvojnim pitanjima kojima se trenutno bave u Evropskoj uniji i o kojima se odlučuje o Državnom zboru i razgovarali smo o glavnim trendovima i razvoju u okviru Evropske unije. Tu sva imela v zvezi z problemi in perspektivami Evropske unije, sva imela kar precej podobna stališča, ni pa nujno, da vsa najina stališča tudi vam sporočimo. Hvala.
Što se toga tiče problema i perspektiva Evropske unije, imali smo veoma bliska stanovišta, ali naravno ne trebamo o svima vama govoriti. Hvala predsjedniče Gantar i na podršci Sloveniji, na vašoj ličnoj podršci onome što je Crna Gora ovaj mjesec, uvjereni smo i formalno će dobiti potvrdu svog kandidatskog statusa. Hvala predsednik Gantar za vašo podporo, osebno podporo Črni Gori in prepričani smo da bomo dobili status države kandidatke. Ta pomoć Slovenije je kontinuirana od onog teškog vremena, borbe za crnogorsku obnovu, nezavisnosti, pa do trenutka kada smo dobili pun vjetar u leđa od Slovenije i za put evropskih integracija, koji, usuđujem se reći, je i dio uspjeha Republike Slovenije, koja je vjerovala u Crnu Goru i njenu sposobnost da tako brzo se kreće i da izneveri ni napor, ni podršku, ni trud koju je Slovenija uložila pomažući Crnu Goru. Pomoč Slovenije na tej poti je bila zelo dolgotrajna, kontinuirana. Začelo se je z borbo za obnovo Črne Gore, z neodvisnostjo in seveda dobili smo potem poln veter v jadra za strani Slovenije pri približevanju Evropske unije. Evropski uniji Slovenija je verjela v Črno Goro in Črna Gora se bo prizadevala da je ne bo izneverila. Ja od 2003. godine govorim za ovom istom govornicom, ali moram priznati da svaki put ima onaj dobar dio novih saznanja, novih znakova prijateljstva i naravno nove inspiracije za Crnu Goru da iskustvo Slovenije primijeni u svom razvoju. Naj rečem, da se že skoraj tretjič oglašam z te govornice, ampak vsakič je tukaj ogromno novih spoznanj, novih znakov prijateljstva in novih oblik podpore. Slovenski parlament je, možete reći, bio mnogo čemu i model za Lisabonski ugovor i jačanje uloge parlamenta u evropskih integraciji. Lahko bi rekel, da je slovenski parlament v mnogem bil tudi model za Lizbonsko pogodbo in jačanje uloge parlamenta v teh integracijskih postopkih. Njegova odlučujuća uloga u procesu evropskih integracija Slovenije, a sada i u procesu ostvarivanja interesa Slovenije u Evropskoj uniji je inspirativna za sve parlamente. Odločilna vloga, ki jo je državni zbor odigral v približevanju Slovenije Evropske unije, se sedaj nadaljuje, ko slovenski parlament podpira interese Slovenije in to je vzor za druge evropske države. I upravo sam informisao predsjednika Gantara da je Crnogorski parlament pripremio akcioni plan kojim će u ovoj godini, koja ide u susret dobijanju i pregovaračkog datuma, ići u sljedeću razvojnu fazu Crnogorskog parlamenta gdje se koriste i puno iskustava iz slovenačkog parlamenta. Obvestil sam predsednika Gantarja da smo v tem oziru v Črnogorski skupščini pripravili akcijski načrt in sedaj bomo nadaljevali z razvojno fazo, ki bo prav gotovo tudi temeljila na izkušnjah slovenskega parlamenta. Naravno, ovakva parlamentarna diplomatija Crnogorskog parlamenta i ona koja već se razvija kroz Cetinski parlamentarni forum je i dobar forum da Slovenija ne samo Crnogorskom, nego i ostalim parlamentima regiona prenese svoje iskustva i pomogne nam da što prije budemo zajedno u Evropskom domu. Ta oblika parlamentarne demokracije, ki se razvija v Črni Gori in seveda tudi v okviru Cetinskega parlamentarnega foruma, je dobra oblika izmenjave izkušenj ne samo Slovenije, ampak tudi drugih, tako da ga bomo lahko kmalu vsi skupaj v skupnem Evropskem domu. Ja ću, pored naših redovnih šestomjesečnih susreta na čelu parlamenta, naravno i dalje imati otvorene pozive stalno za slovenački parlament, da kroz Cetinski parlamentarni forum vrši dodatno unapređenje kapaciteta parlamenta regiona. In razen teh rednih 6-mesečnih obiskov bo povabilo za medparlamentarno sodelovanje ostalo še naprej odprto, predvsem v okviru Cetinskega parlamentarnega foruma, ki zadeva celo regijo. I dozvolite mi na kraju da kažem da svakako uspješnost Republike Slovenije i njen model društva sa jakim osjećajem za socijalnu pravdu će biti trajna stimulacija Crnu Goru da bude vođenja
tim dostignućima u organizaciji i naše države u tom velikom evropskom domu. Naj povem, da ravno model, ki ga je vzpostavila Republika Slovenija z veliko stopnjo socialne pravičnosti, bo spodbuda tudi za Črno Goro, za lastno organizacijo v okviru Evropskega doma. Hvala vam još jednom na gostoprinstvu i na snažnom prijateljstvu. Najlepše enkrat hvala za gostoljubje in veliko prijateljstva. Če je še vprašanje? Imate li pitanja? Da smo bili tako dobri ili tako loši, da nema pitanja? Ili tako rani. In tako rani. Tako smo ranili. Dobro, torej, ni vprašanje. Hvala lepa. Možda jedno pitanje za gospodina Kravkatića, da nam kažete koju ćete praksu u Slovenskom parlamentu primijeniti za ubuduće, recimo za sljedeću godinu što se tiče noviteta. Znamo recimo da je parlamentarna televizija u Crnoj Gori bila po modelu iz ovog parlamenta, tako? Hvala što ste se sjetili, jer obično novinari ne pamte tako daleko, usuđujem se reći. Hvala vam, jeste. Moja prva posjeta tada je bila inspiracija da ono što smo postigli dan danas, a to je sada da je Crnogorski parlament dostupan na internetu i u direktnom ponudi signala svim televizijskim kućama u Crnoj Gori koja je besplatna. To je bio, onaj rekli bi, tehnički preduslov i odnos prema javnosti. Sada idemo dalje u kontroli procesa izvršne vlasti i kontroli procesa europskih integracija kao osnovnog dijela aktivnosti kojima će biti posvećeni. Jačanje kontrolnog Crnogorskog parlamenta ili nove forme praćenja implementacije zakona, redovnih saslušavanja povodom implementacije ključnih zakona za europske integracije Crne Gore, a to je oblast vladavine prava. Idemo redom u svih 7 tačaka, tako da se u cijelini podiže crnogorski model parlamenta. Ne može biti puna unifikacija, ali svakako prilagođuje našim uslovima, našim kapacitetima jačanja kontrolne funkcije i ovom dijelu koji je vrlo važan, implementacije zakona. Znamo dobro da je to osnovna nadležnost izvršne vlasti, ali parlament u nekim ključnim oblastima mora imati i nadzor više, da europska harmonizacija ne bi bila samo u formi, nego da bi i zaživjela u našem društvu. Hvala vam. Hvala lijepa.